Inshuti bakunzi ba Iriba News TV nongeye kubasuza kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu bitandukanye. Uyu ni wa mwanya mbagezaho amakuru mbana basomeye ibinyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga kuri Congo muri DRC. Inama kuri etat de siège, depite yavuze ati umusirikare bamusubiza akazi ke ko kurwana. Abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bari mu nama nyungurana bitekerezo ku bihe bidasanzwe by'ubutegetsi bwa gisirikare mu burasirazuba. Depite umwe yabwiye BBC ko bukwiye kuvaho. Iyo nama y'iminsi 3 yatangiye ku wa mbere irasuzuma niba intara y'Kivu ya ruguru na Ituri zirimo ubwo butegetsi buzwi nka etat de siège, izo ntara zarabonye umutekano ukwiye cyangwa niba ntawa garagaye. Raporo nshya ya ONU yatangajwe mu mpera z'icyumweru gishize ivuga ko umutekano mu burasirazuba bwa DRC wongeye kuzamba muri aya mezi, cyane cyane mu ntara ya Ituri na Kivu ya ruguru kubera imitwe yitwaje intwaro. Etat de siège ni ibihe by'ubutegetsi bwa gisirikare byashyizweho na leta muri izi ntara hagamijwe kurandura imitwe yitwara gisirikare. Depite Nyiramugeyo Musabimana Beatrice wo mu ntara ya Kivu ya ruguru yatorewe muri teritwari ya Masisi yabwiye BBC gahuzamiryango ko kuri we ubu butegetsi bwa gisirikare ntacyo bwagezeho. Yaravuze ati nukuri uvuze nyirurugo ntago abari bumwishe, naho ubundi iyi etat de siège ntacyo yatugejejeho. Umuturage ntabwo akeneye etat de siège, yarayisabye yarayirambiwe. Nibasubize ubutegetsi mu maboko y'abasivile n'umusirikare bamusubiza akazi ke ko kurwana intambara. Kuva ku itariki ya 6 Gicurasi mu 2021, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yakuyeho ubutegetsi bwa gisivile muri izo ntara abusimbuza ubwa gisirikare. Hari nyuma y'ibihe bidasanzwe by'ibikorwa bya gisirikare byari byaratangajwe na leta muri izo ntara muri Mata kwezi kwa 4 muri uwo mwaka nyine wa 2021. Mu 2019 Tshisekedi yavuze ko atangiye ibitero bigari bya gisirikare bigamije kurandura imitwe y'inyeshyamba mu burasirazuba bw'igihugu. Nyiramugeyo avuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi. Ati kuva etat de siège yatangira intambara zabaye nyinshi. Etat de siège yaje dufite agatekano gakeya, nubwo bwose imitwe yari myinshi mu karere, ariko noneho haje kwiyongeramo imitwe turutse hirya no hino nka M23. Etat de siège ntabwo yakoze akazi kayo nk'uko byari byategetswe. Oya, uyu mudepite avuga ko Perezida Tshisekedi akwiye gukuraho ubutegetsi bwa gisirikare muri izo ntara kuko bwagaragaje ubushobozi bwabwo bukeya nyuma y'imyaka 2 n'amezi 3 bumaze. Ubwo yatangizaga inama i Kinshasa irimo n'abategetsi mu zindi nzego, Tshisekedi yavuze ko ubwo butegetsi bwa gisirikare butagamije kugumaho ubuziraherezo. Amahirwe ya nyuma ku mitwe y'inyeshyamba. Yasabye abayitabiriye gufata ingamba ikwiriye ijyanye n'uko ibintu bimeze. Yibutsa ko yashyizeho etat de siège mu guhagarika inkeke zikomeye ku mutekano no mu guha umutekano abaturage n'ibyabo hagamijwe gusubizaho amahoro arambye. Radio Okapi yasubiyemo amagambo ya Tshisekedi yongeraho ko leta y'iki gihugu yiyemeje guha amahirwe ya nyuma imitwe y'inyeshyamba kugira ngo ive mu bikorwa byayo mu mahoro, ishyire intwaro hasi ubundi isubizwe mu buzima busanzwe. Kwezi bushize kwa Nyakanga, General Sultan Makenga, umukuru wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa M23 ukomeye cyane mu mitwe irenga 100 iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu, yavuze ko ibyo kwamburwa intwaro bitabareba. Leta ya DRC ishinja u Rwanda gufasha M23, kirego leta y'u Rwanda yakomeje guhakana. Depite Nyiramugeyo avuga ko etat de siège itagakwiye kuba yararengeje amezi ikiriho. Ati nta muturage wakwifuza kugira ngo akomeze abe mukangarate. Kuva etat de siège yaza, abasirikare baragiye bakarihana umuturage, ugasanga nta mikoranire y'umuturage n'umusirikare. Méfiance ni nyinshi.
tukivuga ku makuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka dukomereze kuri iyi nkuru iri ku kinyamakuru Igihe.com igira iti hashyizwe hanze raporo ya Loni ifite ubukana bushobora kugwa nabi leta ya Kongo. Kera kabaye leta ya Kongo Kinshasa yarucira rumira, kandi hari raporo ya Loni yasohotse ni nkaho nta cyabaye kuva kwa gatandatu ushize, ubwo umunyamabanga mukuru wa Loni yashyiraga hanze raporo nshya ivuga ku bibazo byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Guhera kuri Kisekedi n'abambari be baruciye bararumira nyuma yo kubona ko iyi raporo ibatunga urutoki mu jisho kandi ishobora kutabagwa neza. Ni raporo akanama k'umutekano ka Loni kari kasabye umunyamabanga mukuru w'uwo muryango Antonio Guterres, igaragaza ko umutekano wifashe mu burasirazuba bwa Kongo mbere y'uko misiyo ya Loni muri ako gace ka Kongo MONUSCO ifata utwangushye igasoza urugendo rw'imyaka isaga 20 itavugwaho rumwe. Iyo raporo ya Antonio Guterres yageze mu ntoki z'abanyamakuru mu buryo butateganyijwe. Nubwo bimaze kuba umuco kuri raporo nyinshi za Loni, icyakora ntiyigeze ivugwa muri Kongo. Impamvu muri Kongo bayimye amaso n'amatwi inganururu nuko ahari ahanini igaragaza inenge z'iki gihugu mu gushakira amahoro uburasirazuba bwacyo. Ni mu gihe yiza kuba ari nka zimwe zisanzwe, ubu haba havugijwe yabahanda isi yose iri kumva imiborogo ya DRC. Mu ntangiriro zayo, raporo ya Guterres yatanze igaragaza ko yashingiye ku makuru atandukanye Loni yagiye ihabwa n'inzego zayo ziri muri Kongo, abafatanyabikorwa bayo, ingendo abayobozi ba Loni bamaze iminsi bakora Kinshasa n'ibindi. Umutekano uracyari kure nk'ukwezi. Guverinoma ya Kongo imaze igihe yizeza ko byanze bikunze amatora rusange yateganyijwe tariki ya 20 Ukuboza 2023 azaba. Ni ibintu byakunze kwibazwaho ukurikije umwuka uri mu gihugu mu duce twinshi, tirengagije imirwano imaze igihe hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23. Antonio Guterres muri raporo ya paji 15 yabigarutseho avuga ko umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu kiri kure nk'ukwezi, abishingiye ku mirwano irimo iya M23 na FARDC. Ibice byinshi biri mu maboko y'imitwe itwaje intwaro, imvugo z'urwango zishingiye ku moko, ubushobozi buke bw'inzego z'umutekano za Kongo ziri mu burasirazuba mu guhangana na Loni igaragaza ko nko muri turi ubugizi bwa nabi bwiyongereye cyane cyane nyuma yaho ingabo zakoraga inyinshi zimuriwe muri Kivu ya ruguru, ubwo M23 yatangizaga intambara. Byasize icyuho muri turi ku buryo mu duce twa Irumu na Jugu tugenzurwa n'iyo mitwe ku kigero cya 70%. Umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze ko kugeza ubu 28% by'abatuye muri Kivu ya ruguru na 39% muri turi bavuye mu byabo kubera umutekano muke. Hohoterwa rishingiye ku gitsina ku rwego rw'igihugu muri DRC ryiyongereyeho 23% hagati y'umwaka wa 2021 na 2022, mu gihe nko muri turi honyine ubugizi bwa nabi bwiyongereyeho 73%. Gusambanya abana byikubye kabiri hagati ya 2021 na 2022. Ibi byose Loni igaragaza ko biteye impungenge ku migendekere myiza y'amatora, wongeyeho ubwizerane buke hagati y'abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'ishyaka UDPS riri ku butegetsi. Loni ishimangira ko ahazaza ha DRC n'umutekano muri icyo gihugu hazamenyekana neza bitewe n'uko amatora azagenda, kuko ibintu bishobora kuba bibi kurushaho. Bwa mbere ntaho u Rwanda rwatunzwe agatoki, bitandukanye n'ibyo leta ya Kongo imaze igihe ivuga. Raporo ya Loni mu kanama k'umutekano nta na hamwe ivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri DRC cyangwa se rwaba ruha ubufasha M23. Ahantu honyine Guterres avuga u Rwanda naho agaragaza ko umutekano warwo na Kongo wazambye nyuma y'uko M23 itangije intambara. No mu myanzuro atanga ngo umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa Kongo, ntavuga ko ikizabikemura ari ugufatira u Rwanda ibihano nk'uko ubuyobozi bwa DRC bumaze igihe bubisaba, cyangwa se kugaba ibitero ku Rwanda. Byanashoboka ko guceceka cyane kwa DRC kuri iyi raporo kwaturutse kuri ibi bimenyetso birimo bidafite aho bihuriye n'iby'icyo gihugu kimaze igihe gisaba akanama k'umutekano ka Loni. Wazalendo na FDR
ku rugamba na FARDC. Mu mpungenge za Guterres harimo ko imitwe y'abasivile yiswe Wazalendo yashyizwe hamwe ngo irwanye M23. Ni imitwe raporo y'impuguke za Loni iheruka yagaragaje ko iterwa inkunga n'igisirikare cya leta ya Congo. Guterres yavuze ko bishobora kuba indi soko y'ubugizi bwa nabi burimo shingiye ku moko ndetse n'ibitero byo kwihorera. Ibi ni ishyano mu mategeko mpuzamahanga ko bifatwa nko gushora abasivile mu ntambara ku kazi kakabaye gakorwa n'igisirikare cya leta. Imitwe kandi ifatanya na FDR, umutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ari nawo umaze igihe urwana na M23. Ibintu byarushijeho kuzamura umwuka mubi hagati y'u Rwanda na DRC. MONUSCO ntishaka kuva muri DRC. Imyaka ibaye 22 MONUSCO igeze mu burasirazuba bwa Congo, ariko umutekano aho kumera neza urushaho kugira udubi. Imitwe itwaje intwaro yariyongereye, ubugizi bwa nabi burushaho, ari nako ubuzima bw'abaturage buhazaharira. Congo ishaka ko MONUSCO iva muri icyo gihugu vuba bishoboka nyuma y'amatora yo mu Kuboza 2023, ariko yo niyo igaragaza ko hakiri urugendo. Muri raporo ya Guterres asa nk'ugaragaza ko Congo ititeguye, kuko yavuze ko igikeneye ubufasha bwa Loni n'amahanga kugira ngo umunsi MONUSCO izaba igiye izaba ifite inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi zihamye zifite ubushobozi bwo kurinda abaturage mu duce MONUSCO yakoreragamo. Ati ushingiye ku buryo umutekano na politike bihagaze kuri ubu, kugenda mbere kwa MONUSCO bizagira ingaruka ku baturage bari babayeho barinzwe nayo. MONUSCO yitambitse M23 ngo idafata Goma. Mu kugaragaza ko Congo itazabasha inshingano za MONUSCO niramuka igiye, Loni yagaragarije akanama k'umutekano ka Loni ko ingabo zayo arizo zatangaga umusanzu ku za leta ya Congo mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Guterres yatanze ingero zaho bagiye bagaba ibitero ku mutwe w'iterabwoba wa ADF, ndetse n'uburyo MONUSCO yagize uruhare rukomeye kurinda umujyi wa Goma ubwo warusumbirijwe na M23. Ati ingabo za MONUSCO zafatanyije na FARDC mu kurinda imihanda minini igera mu mujyi wa Goma, basubiza ibitero bya M23, nako MONUSCO iha ubufasha FARDC mu bikorwa byo guhangana na M23. Ubusanzwe MONUSCO yakabaye ari ingabo zidafite aho zibogamiye cyane cyane mu bibazo by'abenegihugu, dore ko M23 ivuga ko ikibazo cyayo ari uko leta ya Congo idashyira mu bikorwa inshingano zayo zo kurinda abaturage biganjemo abavuga ikinyarwanda no kutubahiriza ibyo basinyanye mu 2013. Loni yashimye imikorere y'ingabo za EAC. Mu gihe ubutegetsi bwa Congo butareba neza ingabo za EAC zoherejwe guhosha ikibazo cya M23 na FARDC, Loni yo igaragaza ko izo ngabo zagize akamaro gakomeye. Congo yijunditse ingabo za EAC kuko zitayifasha guhangana na M23, mu gihe izo ngabo zivuga ko mu nshingano zahawe kurwana bitarimwo, ahubwo ari ukujya hagati y'abarwana ngo batuze baganire. Guterres yavuze ko ingabo za EAC zafashije mu kuzana agahenge. Yatanze urugero rw'aho mu minsi ishize habayeho ubufatanye mu gusangira amakuru hagati ya MONUSCO, FARDC n'ingabo za EAC. Hejuru yo gusangira amakuru kandi, MONUSCO yanafatanyije n'izo ngabo mu kugabanya guhangana hagati ya M23 na FARDC.